Kanigade ka Akashwani Shillong ko kubor ban puledo Richmond Karluki. Menteri Rangba kimat bakongsan jong ko kubor menta ka step. Menteri Rangba do kari Narendra Modi ulali ishim benta ha ka jingrake ya kasni na lot ke bandro pau jong Maldives. Larake ka Kargil Vijay Diwas nin kasni. Ka sarkar pedeng terwa ka rukom ka bapher ban penlong ya ka National Games ka balai pukundai. Bat ka Duran Cup kelas dang ha Shillong nin kasni. Ka kubor ka babnia. Menteri Rangba do kari India Narendra Modi ulali yashim benta ha ka jingrake kasni la lut ke bandro pau jong Maldives ko musembut kongsan nin kasni. Kani gade kesian ke beningkong ba Menteri Rangba do kari India unet ke jingrake sngi la lut ha Maldives. Ha gade kesni la senran lang yo Menteri Rangba do kari Narendra Modi dau Presiden ke Maldives Dr. Muhammad Muizzu. Ki jingrake ke lepani ke jingyat paret ke baitanat da ki shipai yadari jong ke Maldives bat kiwe ki kenhun shipai jong kathan rengkat baga jing peni ya ke lariti ke balapen syong nong rem ha ki jing job jong ke Maldives. Narendra Modi ula penti kena baga India kadang yaine aban kershan ya ki jing angnot jong ki pat ba ke Maldives bat banetre lang na ke benta ka jing baha ha ke perthai. Ha kasngi rake ya ka Kargil Vijay Diwas nin kasngi. Menteri Yadari Rajnath Singh ulalik buat sentiau ha ka National War Memorial ha New Delhi ban buram kispai bashlor ki bala IT la ka jong jingem ha ka thma Kargil ha kasnem Shahjar khandai spa khandai pukundai. Ha kuwai pat kaliang ulat ke jela Asam Lakshman Prasad Acharya ulai shim benta ha ka jing buat sentiau bat jing kan mau buram ke jing shlor bamla ban pendem bat ke jing IT lot jong ki reu shlor ha ka thma Kargil ha ka State War Memorial ha Guwahati nin kasngi. Hanagalan ki shipai Indian Army bat Assam Rifles ki alami ke jing le buram na do Kohima ha do ki fere. Ha Rangga Pahar Military Station General Officer Commanding ke Spear Corps ulabu sentiau ha ke War Memorial ha ke jing dan lang ki shipai barem. Ha kiwe ki benta jong kariru la penlong ya ke jing kan mau buram ya ki shipai ki bala IT la ke jong jing em ha ke thma Kargil. Menteri Rangba do kari Narendra Modi unesa migi sembo perkat jong bat ki beriau hakari bat syabari rukum jo ke program Man Ki Baat lengba ke Akashvani menta ke step ha ke porkat wai baje. Kani kandai ke benta ke bashispa arpusau jong kani ka jingkren ke bashisien shibna jong Menteri Rangba do lengba ke radio. Ya kini ke program anla banyo na barok ki network ke Akashvani bat Doordarshan na ke website jong ke AIR News bat News on Air mobile app. Onla aru banyo na ke YouTube channel jong ke AIR News ke DD News na ke jong ke office Menteri Rangba do bat jong ke tenat information bat broadcasting. Mari dap keren Menteri Rangba do ke ketin Hindi on pen sengau se gijing pen kelas ke ketin Khasi jantia bat Garo. Onla banyo sengau biang ye kini gijing pen kela la shibet janmiet na do ke por prabaje. Ka sarkar pedeng gelat terwai ke rukom ke bapher na gebenta ke National Games ke balai pukundai. Da ke bakerpat ya berok prateli ke jela jong ke tan stelam mingi banitrai lang ban penlong ya kini ke lumpung ya akai loong uhe sarkar. Kani ke jing terwa ke layo ke jing kershan ha ke jing lang beningkong jong ki menteri ke tenat sports ki secretary ke tenat sports bat ki nongket kam jong ki seng Olympic jong ki jela ke balalong hasilong henin ke sengi. Ya kini ke jingilang la penyat do menteri ke tenat sports ke jela Meghalaya ubak Shaklir Warjri. Bala penyat lang do menteri ke tenat sports ke jela Arunachal Pradesh Ukento Jini. Ya ke National Games la penlong ha kini kathan ya ke senam Shahjar kendai spa kendai pekundai ha ke baga Manipur ke la penlong ya ka. Bada ke senam Arajar Nyau ke Assam ke la penlong ya ka. Kinong mikman Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Sikkim, bat Tripura, kilesa mikijing ay jingmut jongki halor kini kijing terwa. Hagawe kijing ja ke bapen kendit, la keno bawi kena badang katnyau senam karta ula tombor bat penyap elau hemen da ke dau sedia ha deran getem ha citok tak hatura ha kemit sintok ding. Kat kum kita long kubor loong bagani ke jingja kelaja hadian kaji kan at ke bajur bah. Ha ke jing bitar ke bajur upara ubakamred ula syo elo menda usdia. Lapen kit marmar no yang men sya ke Tura Civil Hospital ndrei ki doktor ki lapen mena balawan ra ayu hadian bu ulaklan. Kani ke kubor ke wan chapi na ke Akashvani Shillong. Naka Akashvani Shillong ina peteng biang ya ke kubor.
Kajingilakai football Duran Cup kabasis pak lai pusau kelas sedang hasilong nen kesni ha kabala play di program boper. Kilan ruai jing shat kijing peni kijing tebet banyat da ki tuk jong sipai kijing penher halor sun bat kiwe. Ha kajingilakai kabaneng kong nen kesni kasilong la jong football club kelas sedang ya kane kajing kun ke Duran Cup arhajar arpusan ha kerukam kaba itenat. Da kaba job henriau lanot ya kekenhuan ilakai football jong ke Malaysia Armed Forces ha kejing ilakai ke menengkong jong ke Group E henin kesni. Whoever bright sun sana uprangki buam u traimiki lamurong baru daybor mame tong per kilapan kijar na kebenta keselong la jong football club. Ka District Magistrate ke East Khasi Hills kala penjari de ke Kendonjis pa Antrepulai jong ke BNSS bankang persya ya ke jeng berat jabo asilenter ke Surok Shillong Sora bari kiwei pat gejaka jungokai ke bapau nam ha keleng kenong ba Shillong ha ke district Kamtam ha gejaka pet bat gejaka jungokai. Da ke itu ngan ong biang da kabi itu irukom em ki khasi bat kom kejing buram me galariti ki khasi lalap arjat ki jakot khlau ki bathamai na megalaya bat gab ai kerteng yaki jakot bat jado lapen mi ekane ha Journal of Threatened Taxa bat kane kejing wat benia akabatai yakini ki arjat kom ki Rokestes jakot bat Rokestes jado bat boroar ki dei na ke genus Rokestes lalap ikini na kesnong langtor. Ya kini wat benia na penlong de kinong wat benia na ke Assam Don Bosco University ke Help Earth bat ke Mizoram University. Ha ke Sinjam ke badan jingmut ban kentup lang bat penkubor. La penlong ya ke Kam ban Sam Kerpang nin kesni ya ke Tiar Yarab ha ke Lat Mukla Community Hall ha ke District West Gentle Hills. Ka jingyalang kala pelik jingmut ha ke bakersyan ki beriau ke badan jingduna ha ke dikot met da ke baai ki Tiar Yarab ban yat bat ke jingyarab ha ke kot kakya. La penlong ya kania de ko office jong ke District Social Welfare ki bor peniat District Regional Center for Skill Development, Rehabilitation and Empowerment Shillong. Hakane ka kam la saki ba arp kundai ngot kinong yo jing mentoy kila yo ikitiar yarap. Usembut Menteri Rangba ke Jelau ba asnyau balang dhar ulalong kongsan ha ke balai don rengkat UMLA ke Jowai ba wailat Miki Shilla u Deputy Commissioner ke West Gentle Hills u Abhinav Kumar Singh bat kiwei. Katenat pulih putih ke Sarkar Pedeng kala betha e borok ke Jela bat ke Union Territory ban penlong ya ke jingpet benia ke lat jingeda ke jingsingan bat ke jingdon kam na ke benta ki kena ki skul leitu ke Sarkar henin kesni. Katenat pulih putih ke Sarkar Pedeng kala ongru iki skul ban penti kena ke jingsingan ke jingtei jong ki yang skul. Kani kala ja shisngi hadian bakawai ke benta jong ke skul Sarkar ha ke District Jhalawar ha Rajasthan kala tua menha ke sing tho ding ha ke bah nyungut ki kena kila yap bat arpu prangut ki wei pat ki kena skul kila mensau. Henin kesni di World Mangrove Day. Ki klau ki betap ba mi ha ki ni ki rot duriau rot wa ki dan ke benta ke bakongsan ha ke jinglong jingman jong ki jingtau ki ba im. Ha West Bengal ke Sundarbans ke don kum kani ke klau ke balong ke jaka sana ke pertai bat ke deiru ke ba pendek pensa ki kla. Ki breu jong ke Sundarbans ki kamai jak po da ke belum ki ngap na kum kini ki klau. Ke West Bengal Radio Club rengkat ke jingit trelang bat ka Purbasha Eco Helpline Society hinin kesngi kala penlong ya ke program ha Chargeri jong ke Gosaba jong ke South 24 Parganas District jong ke West Bengal ban pensmu tu iki breu syapang ke jingdon kam jong kum kini kijat klau. Henin kesngi New Delhi lepen kuk buram ya kat nyongut kinong mikmat kiang dorbar parlimen daga kusnam Sansad Ratna Awards arajar arpusan na kebenta kajing trei bha jongki. Ya kene ke kusnam la ai syakinong mikmat nagi seng baper ha kebala ai da ka wei ke seng tremon ngobha. Bat kat to ko kubor kalakot agane ke step ke balawan chapi na ka Akashwani Shillong. Ha ka por prabajeng ina so abaga Delhi station na ka benta ke kubor ha ka tin Hindi ka banbod ka kubor ha ka tin pareng ha ka por prakat san minute. Ngipen kan mau piginong ngap bah ka por prashteng na ka ke station pinyo ya ka North East News. Ka por menta kala agenda partat prabaje.